انجمنا لشگری یا من بجه پیشوا دکرده و سه گوندی نو لگوندوار من بجه رزگار دکه و آلیان روسی دبیجن اپراسیون من بجه به اریکرین و هفریز کرنا ترکیه. به آلیکاریا نوری المالکی و کرنا نویزگاه پیاده لبغدای و سروک هریما کردستان دبیجه گل کرد لسوری نبتنیه. بر پرسک امریکی دبیجه اپراسیون آشتی لسوری دروا و 19 قربانی د ایریشک رژیم بسر باجار حلب دو. دوباره سلاف لباکوری کردستان لنافچه نصیبین یا مردین تقینک چی بویا کد انجام دا لشگر ترک هاتن کشتن لگوری زانیارین تقینه کد ده پنجشم دمجمیر 4 ایواره لطاقه فرات یا باجار نصیبین تقینک قومی ده انجام دا لشگر کی ترک هاتیه کشتن و سه لشگر جی بریندار کتنه لنافچه نصیبین یا گریدای پارزگاه مردینه کج 14 آدارا ای سالوا قادغاگرین در کتنا دروا لی هاتیه راگیهاندن و هیزن اولکاری یین ترکی اپراسیونان لی بیکتینه. هر لباکوری کردستان لآمد هات راگیهاندن که تخینه کی با اتومبیلک لشگری ارتش ترکیه و رودایه ده انجام ده 7 لشگر هاتنه کشتن و هجمارک دنجی بریندار کتنه. جدرین خواجهی جا آمد راگیهاندن که لسر ریا فارقین آمد ددما که اتومبیلک ارتش ترکی در باست به ماینک چاندی هاتیه تقاندن ده انجام ده 2 لشگرین ترک هاتنه کشتن و 8 این بریندار کتنه و هات زانین که او اپراسیون جعالیه گریلاین پکک و پیک هات. سروک وزیر نوی ترکیه بن علی یلدرم را گهاندیه که آلمانیا و ترکیه حوالبندین گرینگن و لسر مجارا پیناسینه به کمکوژی عثمانی تو باندوران لتیکیلین دنابر هر دو ولاتان دا نکریه. یلدرم ده کنگره که روزنامه‌وانی دا لسر بریار آلمانی یا کو پیناسینه به کمکوژی عثمانیان در حق گل ارمنستان داکر را گهاندیه. که تاوی و بریاره تو باندور لسر حوالبندی آلمانیا و ترکیه نایه کرن و آنی زمان که او یک نایه واتایه که امجی برسوه لسر بریار آلمانی ندن. پشتی که آلمانیا بریاره پیناسینه به کمکوژین عثمانیان در حق گل ارمنستان داستاندیه ایرو هجمارک ولاتین ارمنی به بشداری هین کردان شاهیک لدر دور آواهیه بوندسخا یا پارلمانتوی آلمانی لدار خستنه. پارلمانتوی آلمانیا بریارک جبو پیناسینه به کمکوژین عثمانی در حق گل ارمنستان ده هلبجارتی و پیناسین به کمکوژیا کرد. و لسر وی که ترکیه ناراضی بونا خو نشان کرد و وان کمکوژیان ماندل دکه و بانگ لبالیوزر خو لبرلین کربو. در راپور به آگاهی بهتر کام تماشا بکن. تەوی گەفێن ترکیە لە وڵاتی ئەڵمانیایە ئیرۆ پەرلەمەنتۆیە ئەڵمانی پێناسین بە کۆمکۆژیەن ئۆسمانلیان دەرحەقی وڵاتیەن ئەرمەنستانê دەکرێ. ئەنجومەنا پەرلەمەنتۆیە ئەڵمانیە بۆندستاگ دۆ دژڤینەکێدا لە خاڵە پەرلەمەنتۆیە بریارێک لەسەر کوشتنا سەدان هەزاران ji gelê Ermenistanê. Li ser destê artêşa Osmanlî di sala 1915 de hilbijarte û ev yek wekî qirkirina komane bi navkir e û bi fermî pênasîn bi vê komkujiya mezin kir e. Têzanîn ku di sala 1915 de li başûrê Rojhilatê Dewleta Osmanliyê ku ew Bakurê Kurdistanê ye bi taybetî jî li parêzgehê Mardîn û Diyarbekir e. Di dema desthilatdariya artêşa Osmanlî de komkojiyeke mezin derheqê sivîlên Ermenî de ku hejmara qurbaniyên wê milyonek mirov derbas kir pêk hate. Artêşa Dewleta Osmanlî di wê demê de bi sedan hezaran welatiyên Ermenî li navçeyê bi gelekiriyan işkencekirin û ew bi saxî bi nav dikirin.
ترکی لسرویەکێ دەبێژە کو gelek Ermenî di heyama şer û pevçûnên hêzên Osmanlî de hatine kuştin û pênasîn bi wê yekê nekiriye ku ew kampaniyeke dûmahîkirina sivîlên Ermenî ye û artêşa Osmanlî tiştek wisa pêknaniye. Lê di heyama nefîkirina Tirkiye de li ser vê genosîda mezin ne. Parlamentoya Almanî biryara pênasînê bi komkojiyên artêşa Osmanlî derheqê Ermeniyan de hilbijartê û hilwesta xwe derbarê vê yekê de nîşan kir. Serokê Encûmena Cîgeran ya Almanî Norbert Lammert ragihand ku endamên parlamentoyê bi tev de erêniya xwe bi rêya dengdanê li ser vê biryarê nîşankirin. Herûsa wekî bersivê li ser biryara parlamentoya Almaniyê, Tirkiye balyozê xwe li Almanyayê kişand û nerazîbûna xwe li ser vê biryarê nîşan kir. Hin çavdêr dibînin ku biryara Almanî li ser komkojiyên derheqê Ermeniyan de hat piştî daxuyaniyên berpirsên Tirk li dijî Almanyayê û şantajkirina Ewropayê bi krîza penaberan û tê gotin ku biryara Almanî nîşan dide ku pêwendiyên di navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropî de gihana asteke pirî xirab be. Hêjayê gotinê ye ku ji bilî Almanya, gelek welatên din jî wekî Rûsya, Kanada û Fransa pênasîn bi komkojiyên Osmanlîyan derheqê gelê Ermenistanê de kirine. Vê babatê em gengeşa bikin li gel rojnamavan Salih Toran mîvanê min e ji nivîzgeha me ji Stenbolê kek. Salih tu bixîratî vê boltenê xandina te li ser wêyekê çi ye ku hîro Almanya pênasînê bi qîrkirina Ermenistanê pênasînê pê dike. Gelo bandora vê yekê wê çi be û çima niha piştî hewqa sal ku hîro Almanya pênasînê pê dike? بله راست دو آلمانیا پارلمانتوی فدرالیا آلمانی بریارک گلکی گرینگ دا کو پشتی 100 سال آنگو 101 سالی بسر و کاراساتا ارمنان دا درباس بو بریارک دا به پیشنگی پارتیا کسک و کسکی بیجن نجات پارلمانتری نجات ترک Cem Özdemir ku peşengiya ve peşnumaya dikir do parlamenti hata kabul kirin vakt bolatê bîstû nehemîn ku komkujiya Ermenan kabul dike pesend dike Almanya hata dîtin pişî vê biryarê ev girîng bû lê çima gelo ne bîstû çarê Nîsanê bîstû çarê Nîsanê her sal wekî roja salvegera komkujiyê tê bîranîn li seranser dinyayê nehat qalkirin li Almanya ev babet ve her wiha par 2015 bu sala 2015 de saliya vê qirkirinê bû çima neket roja ve Almanya li gel ku li gelek welatên din ev hatibû pesendkirin jî biryar hatibû dayîn hin sedemên wê hebûn helbet sedemên herî girîng wek krîza penaberan ku di raporta we de jî we destnîşan kir hebû sedemek jê ew bû ku Almanya li gel piştî rêkeftina xwe ya li gel Tirkiye nexwest ku van babeta zêde derxe pêş an ku têkiliya xwe û Tirkiye an ku ew rêkeftin û xalên ku li hev kirine de problem an ku arîşe derkevin pêşberî wan lê di vê taliyê de demên dawî belê kerem kin. من دخواست او تشتا جی جناب تهین زیدان ناس بکرا هیرو سرک وزیر ترکیه نو الدرم دبیجه کو تب باندورا ویکه لسر تیکلین دنابرا آلمانیا و ترکیه دا نینه به تخمینات دا حتی چرا دای مروکا را بیجه کو ایرو به بریاره ترکیه دوری اروپا کت؟ Arasti yani jber ku mînakê ne jî berçavê me hene mînaka Fransa, Swîsre, Belçîka berçavê me ku ew bi xwe jî welatên Ewropî ne ku ev biryar beriya Almanya standine demên em pêşî bo wan jî nerazîbûn hatin nîşan nerazîbûnê tund li hêla Tirkiye ve rêveberiya Tirkiye hat nîşan lê paşê peywendiyê wan de ti arîşe û keşeyên mezin derneketin. Di her wiha peywendiyên aborî, bazirganî û siyasî bi wan welatên ku jenosîda Ermenan qebûl kirine, pesend kirine dîsa heman awayî berdewamin. Bi Almanya re jî heman şeklî wê berdewam bin wisa diyar e ku Almanya wek hevalbendeke hem aborî hem siyasî û hem jî qasî 3 milyon welatiyên Tirkiye li wê derê dijîn ku 40 sal li wir bi cîwar bûne bûne hem welatiya Alman zehmetek û peywendî zêde xerab bin navbera her du welatan de lê diyar e ku ev jî wekî gefekê mirov dikare bibîne gefekê yani li dijî Tirkiye ku van demên dawî dikin nakin Tirkiye hin babetên dahêr warê demokrasiyê de ku Avrupa dixwaze ekîtiya Avrupa dixwaze Tirkiye wan gavan bavêje navêje bi taybet jî pênaseya qanûnên terorê de
کو ایرو ام بجن باکوری کردستان شرک بردوامه دور ده ام بجن توندی تکرن و گلک سویجی دبن قربانیان وی شری و هر وکیدم کریزا پنابرم کو دخواستن به سایاوی بریاوی ویزا سربستیا ویزا بو هم ولاتین ترکیه بسین الولاتین اوروبا او بابتك جرينك بو لد السري اول ركفتنا نابرا المانيا ده او بابت تنبو لغوركو شافكانيان پاش ترکیه او بابتا سربست کردن ویزه لوی کفتن زیاده کرد کو ام آلمانیا جی نهاب وی بریارا جنوسیت پسند کردن دخوازه پیامه که بده ترکیه کو یعنی هن تشتن حیا ام بیجن ترکیه وان گاو وان دخوازه وان پیک نه وان گاوان ناویجه بله جه استانبول روزنامه‌وان صالح توران گلکس پاس بود اما بشداریته ده داویه بولتنا مدد دوباره کردن سرنوچه انجمن لشگری من بجه پیش دکوه و سه گند نو لگندوار من بجه رزگار دکه و آلیان روسی دبیجن اپراسیون من بجه به اریکرن و هفریزکاری ترکیه به آلیکاری نوری المالکی و کرنا نویزگاه پیاده لبغدای و سروک هریما کردستان دبیجه گل کرد سوری نبتنه part of your question where you talked about the fact that those institutions بر پرسرک امریکی دبیجه اپراسیون آشتی لسوریه دروا و 19 قربانی د شر رژیم سوری دا بسر باجار حلب بوی اویم گشتن داویه بولتن ایرو حتی بولتن صبح هر شاد و بختوار